cash. Wagura inka, wagura inzu, wagura imodoka. Yora cash. Kurya itanu wahinduka miliyoneri. Yora cash. Hey, yora cash. Waje gutombora ninde waguhamagaye? Ni Airtel yamamagaye nijoro Baguhamagaye bakubwira ngo iki? ngo natomboye Watombera amafaranga angana? ibihumbi 250. 250 hanyuma bakubwira ko andi ibihumbi 250 uri buyajyanye gute? Nzayora. Uzaza ukayayora uri tayari? Uri tayari kuyora? Ndi tayari tu. Nabaga mu rugo iwacu. Uba mu rugo? Hanyuma ya hano ugiye ngamba? Ingamba afite ndahita panga umushinga tu. Yora, hey, yora cash. Hey, yora cash. Ni miliyoni buri munsi, miliyoni ebyiri buri cyumweru. Emmanuel, muri promotion ya Airtel Tigo wabashije kwegukana amafaranga angana n'ibihumbi 445,500. Ubyakiriye ute muri aka kanya? Ibyishimo cyane, byishimye, ndakangura n'abandi bose kwikina. Urakangurira n'abantu kwikina bazajya bakina gute? Bahamagara kuri 155. Kuri 155. Emmanuel, bamaze kuguhamagara wari uri mu rugo, washaka kuba wari watembereye mu nshuti, wumvise wiyakiriye gute, wumvise umeze gute? Bahamagara nimugoroba, numvise ari ibyishimo cyane. Utangira iyi promotion wari uzi yuko bizavamo uzagukana aya mafaranga cyangwa wabikoze ugira ngo ugerageze amahirwe nawe? Kwari ukugerageza amahirwe gusa ariko mbona ndabikoze ko. Gira ijambo rimwe ubwira abantu bakunda kuvuga ngo ari amafaranga ntago tuyatanga ngo nayacu cyangwa imiryango yacu cyangwa tuzana abakozi bagenzi bacu bakareba bayatwara. Gira amagambo nk'abiri cyangwa 3 ubabwira. Babwira ngo ni ukwibeshya cyane, ari amafaranga ni ukuri kandi murayatanga tu. Muri Airtel hari abantu mwari musanzwe muziranye bakoramo? Oya nta numwe. Ariko nje twari tuziranye. Oya. Nanjye n'ubwa mbere umbonye. Sawa, genda ugubwe neza, amahirwe aza rimwe mu buzima, nuyapfusha ubusa aya mafaranga ubonye ushobora kuzakugora kongera kubona yandi. Ushishikarize n'inshuti n'abavandimwe gukomeza kwinjira muri iyi promotion ya Airtel Tigo Yora Cash. Airtel Tigo Yora Cash akaba ari promotion igenewe abafatabuguzi ba Airtel na Tigo. Nimba nawe ushaka kuba umumiliyoneri, nimba ushaka gutsindira amafaranga, nta kindi biraza kugusaba aka kanya. Fata telefone yawe ujyandikirwa ubutumwa bugufiya, wandikemo umubare rimwe woreze ku 155. Amahirwe nawe urayafite kufite sim card yacu. Igitanu byaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo uyore cash na Airtel Tigo. Andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagara 155 ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi, miliyoni ebyiri buri cyumweru, ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 ya cash hamwe na Airtel Tigo, umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda.